Modang alengarat subsiding flow and traffic around. Ilungit nila alungong tarang clicks at smelem. Bumiroy sa imang almorar amal maray. Mr. Cool, Mr. Cool. Lungit arang umbe na Mr. Cool, Mr. Cool. Lungit ang smelem na Mr. Cool, Mr. Cool. Lungit tutan mo rarbekla at rohuya tungkol sa malungit tutan mo tirgal lublat sa tiran to orat yan ang logit. El altay me ako lingit rarbekla ang tangay o singit at gudulaw kung labanderang el bornya posting of colors. Ready? Up! Post! Colors! Akno tira firefighter bawang belit. Bigyan mo at tatlian na siya nakante. Present! On!
El time me vokodongi Pastor Jake ni Rabloso, el member of the city and sin sergide el tutau. Malungil tutau. Kami bodo lulu otor repita sin sergide. Ubo be dao le mga sireno Dios, lola babe kapisi na de mautoma. Miguel Dios el mile via milio para ultoy. Me via adlo gosyun, emsang ateli, eser teli lam lok lang aringi. Agi mere masule merubag legi sabah mal ngare uteli le adel bigos se gaul muskama masis maral mayo ligel esencial ligel la a existencia ramam. Agi mere masule merubag rak lobogol sils gabas kamam lobogol yang me elu. Mere masule merubag rak time blam ala ramam sabah mal kaldi. Akmo terkait al sils ramam le gorau embrena sulem el girir al adel kaldi to hubet satirgal ngara law enforcement raglur belau mandrena sulem merubal ti to hubet sital sils sa isabautem e aktingut ya time e malmo terkait raw galel moraw galel yo li tragaw mo ti gay getiam maigel al dadul momdum وتشبه الهضام النارية بالقول مضروب الليل ما برده الجمال مرار مام bolsa bele ram el mosu kumam mertial igimara al sector ubets atirga ngara alo enforcement ebre masule me rubaga utar til mora ulbong maigel magatmok pol ngara ut swem aigel matib pol utrok ngargau e bolsa ba me dam el tau to mutra awla bangale lak ngar mam mertial utum e gito ubets ebre masulem atirga tir amna give up ngar tir e dedicate tatemi el ngara sel audior el grupo ay seguida por antele kamal masau agi mrenga sulem ol kita gal ngara claim amen. El time me vokodongi Cibra Division of Marine Security, Fish and Wildlife Protection, ngi adile kal acting director of Bureau of Public Safety Mr. Tamadik Girablogo, member of the formation address. Malungil tutau. Agote lungil tutau mara first lady, vice president. Dia malungil tutau mara idung, tutau. Dia malungil tutau mara former chief, Gran Union. Usau mak diskutai forensik, diskutai pastor, sulai, el román de la. Agote malungil tutau mergira arugul polis, mamur tirgal organizer tial polis committee, tirgal mal togubet selungil tutau normal polis emberan asulim. Gire la uror gira matmok gire arugul ada belau. Melihat memberi uror adoru gire moklar mu ay masih urugul moklar uror gire ada belau. Gire kal melihat memberi semasel la dia polis ada division nanti ada wasel lebih to provide a service el mora atra mal mrenga suli dire malu reda kida martial provide a service el mora rogo in adel kera de selve no tira utu de gidra tlagar gir ma osaba tlir la bet el sil sa flangala dire del mel samseda de gadi kida madunay dire tengah presiden Republik Presiden Suran Luis Junior membengai membengai nasional bila polis mutta melas mengadresa nasional bila polis. Paling mereka sulit berobui. Lembuto pergi dalam meraih mula resign meraih mau usiga umil dengan Hindi mo ay sa mga putir kay gitin ba din lama at kaya verification of police officers
Ilon nga siya, bakpan mo nga sulit ko yung kaman siya. Masol Acting Director, el altay me bakutongi Honorable Vice President and Minister of Justice, Honorable Che Gudu Sangabaw Senior, may welcoming remarks. Malungit to town. Happy Police Week! Woohoo! At meron ko mo, sabihin kan may ilan to tao I-recognize ay kal maringan nureri wa police. Tiwo erak pong ebak ka welcome ra. Erap oray ko. Iwal to review ngal. Nya community partner gid ngara ang media rel ang bingkato ngel waseng la senator la adeligid mangal tanga-tanga dialog general tutaw. Akara remyo retired chief Columbus akong suka ngari kita malo kera clear ruba yak mo Motornya lang First Lady Valerie mga sa whips ang mo pastor Jacob Mirablos tino ka di angarang-arang mang mat may araw ko lang katawa sirang-arang para mo klon ko sel lang yang no akmal klon mo ko elal total welcome may total mo acting director tanding mo mula Chief of Corrections, Chief Miragel, mula acting Chief of Clevas, kaya kita Gabriel Lontera, kaya kita rin Chief of Clevas, Chief of CID, Chief Sanya Olcarira, Division of Juvenile Justice, mula Chief Adi, kaya kita Division of Fire and Rescue, Chief Mira Munyor, na Division of Patrol, Chief Sangabaw na Division of Transnational Crime. Last number al-gulbang na press conference aktirul waseg angar erultarta argulisal ube I stand corrected to the 160 police officers. Pero oray ito ulit tabtokan la maray. Lerisan ni maray. Marukok no siga. Abebira teletara riyo. Tirigayit yung ngartiyang tirigayit 160 strong. Tirigayit no sabihin mo al. Auriora di akal stop. Malamon ang Auriora 24/7. Matukura di tayo kakarel ma. Algutang 116 muraya yan. Yung 7 and 8 divisions. 7. And we're talking a little over 20 samara each division. Mga let's say 24, 24/7, mangira ang nga niya 3 shift, mang na-divided 8 per shift, mang claw shortage, mang marang gira dalaw niyo ang mutal. Ang malisi, rabli ang ulise mo, sigrar, mo sabihin may emutial, lurioral, Rabbi of Public Safety. As Vice President and Minister of Justice, akmal marang suliw, artegi del tal sande mo sabihin, al-recognize segel uriol o morul day in and day out, 365 days a year, 24/7. Sel commitment kami yung mga public safety amral truly inspiring. Ya amral kaltanga yung mga dedicated officers protecting our community. Makmarang sunira hard work kami yung dedication kami and keep our community safe.
dia kalbayo taluryoraleng kita rumenga saigel ko tal madingal criticism madingal tokoy gila uryor doru makmrenga suliwal almalmolam serang niu lo tirak karsel aledar omngilu serobo bolis magklo arod rabalu kami ang malmolam lo tirak karsel gid yan ngiya aledar omngilu almom sa akla rabalu morsel ko tat kur babal sa biu ma Dios ng muslimin matiam ring lo yor o maintain a public safety mo el altan sante mo mau kumiyo asa kamsulang Omsulang ara gel lurion morura bekal seals the sacrifice. Letegi the week madadira kan mo recognize tirigel la lost their lives in the line of duty. Magida dal mga sula family kami sir to madara bekal seals and there's no guarantee was ko mo mayor say gidal seals. Dia kakarenty. Maldo mangungil mata lo lari sen misa kan elad tutale gida da diol terok gida rubak kal Dios maka malmare ngasuliw modulik kaya gida al blessing al nga larangan al mor kami rogoy natiyak mulwase emora each and every one of you Aruba, lo makat tengah terkau, elong mo kerkau. Aruba, bolo pokokui, elong bertiga dengan kau. Aruba polongi lah tiga kau, elbus kau abu. Kumat besar lagi del duriol moru rabe kalsil. Yang mat meron kon mo sabihan ngattiar el alsitsa ko tita tal sils al legal level dartom o ko maklim ko se al sabihan mo say man sulang tong etak langar ni ginela manur belaw ra other belaw makro clear other belaw tignan malog yung tiang since ang police week graduation ra PCC is coming up in the el week di ba ko recognize certifical police al tire ina bora idong kararamiyo chief sa umang among maya tigri tir el almel longeyo malurior mal lingitra olbil matapasra budget sayang rin presidente tiragi dia among maya tigri tir associate justice tigri ra criminal justice Maria Gaylar Blood Sabino Kyota Jr. Tumakreng B. Johannes. Jason Obrel. Bo M. Umidiv. Bernice Sisior. Jeremy A. Lesabel. Hindi ka lang get sila cohort program tigit makling ding mo graduate mo just deserve tirekal tangaklo material prota Mary Jefferson Mohamed Busula I thank you for saying your dedication and commitment every Busula la family sa kamiyo ebol si Edel motmakar al 1 week I will proclaim ring a president said proclamation and will was a tiagi dia mo national week al bodo recognize that tiget sa almerdil al tinangwak lang aratir al mora underline every day al mo matmok lem sa baak la community sergir mar adrab ro bela sula Masulang Vice President and Minister of Justice. El alta me kukudongin germera keynote speaker, First Lady of the Republic of Palau, Ms. Valerie R. Whips.
Gitmral Gale over the years naman la to ka talle ka lolo ba tirar police makmelo ba ngario ring emer madamira al time wadi me musese ya Eli mle Mother's Day mga I'm sure kung mal milakrar ar master kamiu ar del miu hindi pa mal mamle reminder na kasi at kaya kita pa ikuk malte alamel mertia makumar misal at alme yung teer ar mother sumar ar ngalige ma community yung marenga suliw raw mo rin ni rabet kasis I got said last week or 2 weeks ago I'm lanya training and I get a data management nganya Ablol West and this is preliminary data it was the number of accidents a number of injuries related to accidents a number of deaths because of accidents direkal na medyo president naman make sure ang wais na gaya sila kamorse malbre nga sulit amat talagay ka amat tertil ay nga result ra already community the community policing and omorul may gal parte niya gal roadside campaigns kada mga partnership ra bilo may gala community sige dapat kaloro bang kami ul kila la seatbelt ala seatbelt ng lori require a car seat sa mga rengal and of course the campaign and all ngal maral kung direkta parte ngil kila la driving under the influence ay kaya malimot may kaya kita results el domes detail legal gulmasa of course and the best material bandra e-cigarettes random sao la seguir del community partnership pergi del nilul marablu akarat sida malder kaldim la bret and pass may mga studio wala do madimut mo CC el enforcer ni Mosubes ala di club el uso sa igel malungil tutao el para special guest service kayo dali former chief sa buka may nga sumak na matay talaga taligi balwara nervous maktinagtan makurap kan mga tao hindi actually, of course, you are special attendees today. Mulai sel direct kaleng na acting director, vice nam malboy. You know, you're the the dedicated, tirigel sbi el ngargi nga kagup neso kalp mo opasel waset you're the select group el ngargi and I don't mean that el gup mal di kami malbor tial tokora kalbulis moralo enforcement not anybody and not everybody sabel mora agagi del lurion mortiagi del lurion o ngani sige del kung laman ng aliya awaset yang what's it going to take what are the sacrifices that are going to be made already got choose and morgi already mo albang alay gagi del betul kan ringalel audior ma director ko almost home support edi malmol mal mereng asuliu not just me, the whole the community. Director ko lo touching niya advice
acting director. Asal gulong das turan mo, malwariya sa tel ang lulur ang ngania. Kita gel sing selfless service. Miguel Uriol, kom di brule, komoral di brul di virar, arbe virar. Komlat kra, arbe virar. Etel mura law enforcement, el mangar, masabaak, malmal mabud, maintaining the peace. Aige, kung ruling, of course, kung ngaringi, the things that you have to go through, amral bergula, sa amral mo ipitri, are other blue, are other belau, are other believe, everybody ahead of your own interests. Sel, mal ulak ka man المرنغ سولير تلتي علمي يقول لكم إلى هذا بلو المرنغ سولير لين بيبل سيلز استل بموريورز الملات اليونيفورم قم ديال واسه you're putting your life on the line قم ديال واسه استل بيبل سيلز لو بموريور قم واسه كليسي مية وقت المسيسي you guys have a lot of power. Lako mo tao tala. Mabasi del sel atro aliw maklisiib. Ya maula olga lelo mangari amal ngaraba. Mangmaldit taligit. Elwara mo ngari ang asos ngo potokange el omnay. Hindi ko maldi malmol ma. Seguida direct que lo ule tirigel mamalo ba tirigel kisi mabla garen mang tirigel ko tel mal mi itu trabalu arngal gamar adil mar arogui amal look up to you. I know every time it doesn't seem that way. Hindi almral kada following seril to ko tiang amal apply labor kami alak kami and dia gim martiang dia katangara abut and dia katangara bool trigel mal dos pe ertil bool mring laurerin do me sing raul mal bool taken for granted mang adumura tele Ministry of Justice, dumura law enforcement, imal all mo to ka teka to kloa songs mga maluila bay sa uknan muktel lo matlat ke gira lagi lurol gira maray hindi teka di mo also isay elwasing maluhi lengar niya tel 1 week dimbral olgo mambek pel sils edo otis segi del bek pel sils lo la bagay del la el dongi la police olbi el memo mo ngasugumin len it is a selfless it can be very unrewarding job and di ida direct legal mang makintar mo dara tirgal patokol na buknat sen sa urior marubat kam la look eswakal modo illegal la madungal wase kada president tel administration ategi del eladra in year of strengthening our workforce. Hindi nga urol na moringi ada kalil elara kan may kasal ko tulomo ulme ay gigi del reforms ma urol lang gotmok la amlut kalgiriw el adara urol especially kamil police el masab akra kama mal adara bulu mulut kalgiriw manguk selguk support as amal guk mul mas kamil السلوك المسار جميرة دلنا أكليو
ol nga sel gomira reriu. Mendia kalbol it utarang miu e ore e moral. Seguida gimla mokte kartel administration. Man mokte kartel team el ara at strengthening our workforce. Mali el alwi e kada oy gamal celebrate amat kamiu diga nga gidel bay mru rabek sis oya ga gidel ngesu el mer kamiu lol nga ser kamiu rakuk kladar kamiu madalang akliu maureriu mabata pret isay and there are some among talta akan hindi swakal wasik. You are not forgotten. Emerald amat kamiu, emerald asulin emerald log takangala. Especially kami digang ngani. Agi mal recognize ding lo ngani not interest life ro kami hindi amrula ready. Pamal mistulan ni dog takangala. Egi detail meral moro meral mongi. Okay. Mamasula. Awera mo niya next and mga gato pay sa kultura kaya ba recognize na this oning ngirutang ngiya dia kan part dia kan ngana cohort tending di ren mo graduate lo ba yes di dia mo ni akol le bora idung yo vento rivion test niya special guest di la tutap. Siguro Gabriel Argulis mo. Ako tunarap tulo ba siya mga akan mo siya magalap niya publis siya mga letra. Nakol raje fa kung siya nga ba mo doon. Di ko nga ba bien men lo ko siya ora ito. Ya kung daso ora ito magire lo do mal na. Siya nga nga meeting boy. Imera mo mule Happy Mother's Day. Martian Adra la Republic, Vice President of Tiral Officers, el Tirardil not mo terlo mo. Bukod ngara tuloy malaki la karam namin mo. Yara ta bela logo ya. Namoria PNCC, namoria radio, namoria aram ta dengan wase. Arteden Officers is on the air. El try secure mutuata. They never came back. Terdirek few years ago yang ani arubak nararadan. Nora emo pe pa. Maknara mandigi Lorenz Raimor officer, Southern Raimor officer. Risk her life ni. Ako sa siya silmot tuh kayak uniform berkau, siapa yang tempur? Mari kita belum ngerti luar tulis. Yang apa hasil bumi senang artinya mak tergiu. Yang authority nama andi, I've lived for a long time. Aku melakir arbain, mukir olbira pulau. I have an experience. May ada kami police officers, public safety officers. Hindi na nga school sa pulis, ito mo ito mo rin.
Gina la police le sa kare buig, hindi wala sa President of the Republic. Give him all the respect he deserves. Saying it, hindi akan sabihin a blue belaw, el mom kita rin. El alsis, yakti mo ay sa mabir na tol, klakwes na blue. El giri na rulis. Sil Rosarat. Hindi ako tulagyan ako sa truata mo. Tilagyan ang uniform mo. Sil Rida Radra daw. Hindi ako tulagyan. Tilagyan ang uniform mo. Siya commitment and expect niya society. I say thank you. Liagan mo pulis. Auris krak lang arangi. Auris krak lang arabli. Kung mag-iisra tendori at night, manbisumbra ang maligim. Ito na mga tutura, el tela, or bili marro mga restaurant, abuse ran maligim, everybody. Marbibira time to kodar kumiw. Malubar kumiw. Do everything they can and mo, diya ka rin, kaya na But don't forget, you took an oath. Hindi ko din office na flur belam la oath. Ay mo office president. Hindi lo oath mo si term niya get elected for. Hindi lagi nila other bilang lulaw. Hindi lo a term for the term they were elected for. Hindi mo talaga belaw. Ang lo a term for the duration of time. Mapapulis sa humdas yung hindi ka nilja. It's a calling. Nakamdo na ako siya mapulis sa PSLO Vice President. No. Then, aadang mapulis sa tawagit sa dati. Mga time, society, Mr. Police, if I may say this, ito meron sa kanya kagilan pulis, hindi ka na mapulis. The treatment ng our society sometimes impersonal. They are professionals. Maksawal away sa kumilwa say, ablo bela respect ng kumilwa. By government, they are respect ng kumilwa. Let me see that. Ako gada imon mereka dalam mentro si maramar bulis. Lebih sesko ba. Ngapa planya tu makan bulis. Kela ni sang tewi. Sel tuta. Ya giong tanto yere. Ya ger mama ayo ngara bidu. Otunya bugel. Loyan tejo ra ba pitri. Loya ba baton ra vitarbi. Ito ang rabili Brian May. At so kung manggabar na siya sa Brian May, may kakapatiyang mo, you know there was a police officers on the street. Akong tas sigiral siya singa na officers, agiril 24/7. Agiril malaki mag-uniform mag-bulis, o mga tuturar nga ito mag-bulis, o muli marong mag-bulis, hindi ang bola pa-agud. Siya ko magpasya, government, di akan protected mo yun. Tumtigil mo yung lamang ako, di akan bakar mo. Kaya kung kasi di akan protected mo. Kontra system. Lesung makamsa, o legal marararan, lamang ako, di akan arrest mo yung most marine. Kaya kung mo to uniform nga, you can do that very same thing. Something is very, very wrong. Tinuruan siya nga natin naging naging personal. Kumiwa, ang makutungan mong manggaram rin nila. Kumiwa, asahan mong manggarar ko ito na rin ang ating nila. Siya ang range ng lirar bulis. Kumiwa, makutungan mo ra,
community problems. Kami ang magdawon mo na graduation. Kami ang member na lahat ito algeta kami yung protector tier. Did you know that? You are so important. Since kung ko ngayon uniform. Please live up to that standard. Since kung kada atrabalu, and I've done it so many times, kuning sila IMC mara dito sa katam na mga radio television station na. Mang adengwa is everywhere mera. Dia kasi edengwa information na bla pulis na nakatultur na bare. And that's not transparency. Also kung a crime occur na neighborhood rumah. Makpastila pulis may tendering. Eh wala na bla pulis. Ito mula siya hindi kasama lo ay si Brandy Mercuri may posto. Siya di akan bertiga dengan mereka. Siya di akan bertiga dengan whatsoever. Lesung bertiga nung berbau, yak mas full authority and make a self decision like officer. Lesung ketemu chain of command dan me slice ringi. I'm sorry. Mutuk mo agad interview. Nothing personal. Siya gumesir kumira na 2 taon. Wala kong may sibiliyo maklangar kumira everyday. Aplol, sokan mo mga was yung ngaram tiyang hargi. Pagkura President of the Republic was yung ngaram marbulis at yan in full uniform. Ralgo, yung mga shoes. Ito tiyang witness yung kumiyo. Arbulis ang yung logo. Why? It's too expensive. It costs $3,000 per head per year. And more officers. That's a piece of cake. Amerika telah orbilah ulang, marah orbilah ulang mereka $100,000 a year. Ngarama officer mengkarar lagi martalada malubut, marmereda lagi. Ada reserve $3,000 for them. Oh, Biden. At siguro magtigal mo na lagi. Yang lagi magtungan mo na. Al-Sil, hindi ang girin nga niya a miscommunication na society. Kung well-equipped, Maria radio review, Maria cellphone review, Maria CCTV review, marami belang rowas to Maria inform review rangi din ng through social media. Hindi kaya ito ko ildo. Ya belang review di mo matingin. Let others are interested in serve a society like you do. But itan wala lang na say review mumila aklangan review, am return a society. OCCU services, transparency. Taratoy direk yung titiringin. Ibla merang akamak soal diruli. Sometimes promotions. The health department is not according to the rules and regulations. It's becoming who you know and not what you know. Yang kung daw siya kaya part of justice system of society. Kaya mo correct tingin, Marcel regula uriol. Nesum puta effort na 24/7. Todo na limit at hours. Matumalak na rakaw. And nobody respected that. You don't return the services. So overall, ako siya the system has failed you miserably. Kita nga niya history lagi. System failed President Mali. System failed President Sali. System has failed so many times. And I'll say this. It will get well equipped
international group of police officers. Sabihin nga niya, drug dealer on our street, kaya uspera sa phone raw, connecting raw wherever he came from. Aramong nga kada magilame, magila araba. Kung siya tiyak question raw siya sa pamilya ng garo. So I can stand here and say I'm so proud of you, but the system has failed you. You'll set a uniform of you. You'll lumit na public relations. Since kung nariyan dignitary sa Palau, but tamatingan na wherever they were invited to, nariyan officers, or how at ease they are. Tilang public safety officers. Sige din feeling, ako ngitir mo yung berlin mo rarahal ka Palau. Leset ngarat mo raw na ito, al pulis sa first thing they do, rarahal mo raw ang mission mo siya. Why? Kung di pulis, hindi ang public safety officers. You have to mix them both. Abelal, adi imol blue, abelaw mga nalila, adi gimiltang ba? Karena niyo waklumi. Sila na pulis, let me tell you. Ngariya kagaraw sa golong brablimam, magolong brabla pulis. Sila to informer niya, I'm not going to talk to him the way I talk to him at home. Because he's an officer. And he remained an officer until today. You know, everybody knows everybody. Sometimes, kung stop la traffic, nung ating intermedio, friend naman. What you gonna do? Sometimes, kung para restaurant at tela del todo, yung hukum, kumakara. Ay gaya dia ka abis el smoothie. Hindi kasi ang makitro ako. Di nga rin rolen, sa correct rin, ma society, adi ka teka advantage. Di rin mo correct rin. Hindi ka sabihin correct rin, hindi ka biltang. Kabiwi ang officers. So congratulations. Akong dasul waseng, akong mo enough. Adi, iso ka tulin meron ko yung asya ko nung Palau. I'll do it. Iriul. Mabulis ra sa Moreo. Iriul bulis ra kang Atliw. Iriul bulis ra community. Iriul muli marong mabulis. Yang lutom na maabot, please. E nga kaya kata-kata store and make sure a society arulian la mo dia sa pagbibuhay. It is a crime. Just imagine opera jim na mabato ko crime lang lama. E ka pulis, e di mo sa lama. Friend nga kamora. Tara. Restaurant na po nga ariyan mi kare boy. Tumli maro. Murtil wase, uy, di ako merkola ko lima ro, komal ka para high school. Kali mo na rin ko misiri. Kau ba, tatamalang kagi dali, uy, pasi oy, bayi nga lagi mo lumaray pala. You know, it's dangerous. Sa last statement na nga, police director. Vice President Tangarsay, First Lady. Ulgo mo lang ito ko, maamoy mo ito nga mo hospital. Kaya obong ito, hindi ko sa dokta, acting doctor, ang emergency room. What are you going to do? Kaya nga po, hindi ako marabaro sa hospital. Kaya prevent nga rawin o bosi.
Makundas was a structure of the police should be structured as the law is written. Viera Garce. Viera is named after the last police officer, Benedict Torbera, 47 years ago. We got Hawaii and Legilo Trust Territory Governmental Memo. The trainer police mo di given mo dre dre. Maraming dia katar mo sa direktor. Maraming dia katar mo ba siya? I don't know, but it needs to be done. El suma maredra mo siya ko ngino singar mo ra idong gegar miyo ge ibudul mo ger klay. Something must be wrong. So that the Madik Majef. Magiging was that's what they expected from me. Tiga oleng magun morotir. Hindi kung das to tell the truth is the best answer. Call the spade is the case. Komal sulat. Gureng sulit la First Lady, ma Vice President. Accepter o nga ang mertiang makmuy ket suak mo for the betterment of our society. God bless. Man masaula ora idong nadulutum sa macro protest. Au era do lamar mar program lagi de tamakaryor tirangal kan giltakan MC. IMC wase Master of Ceremony. Malu bang mga dere babere de mga dere ni. Hindi elang yak bangusel lul kongela marredra aldu. Me bogulingit e kulturgo. Arnya adal talor giden ngatya luei. Etirga rogom la mga dodo adirga katal lo bra rail aloya mo bra. Me mo tira karar miyo kultur garngi kong tir. Membol dia aku tiligi bal dal mergi dia al tutaw. Will total officers. Orang asulil IMC nang skakate al wa musese nararwa aktor liga orang wa sel goma kong ya insudek musese dia officers klengal tngat arwa ase gom musese mara officers. Vice President, First Lady, bermil officers matya. Kongara musau nam skakate elek mosek mu usesen murti lagi dan direct meran kami baik nak mereka sumber dedication kami musumir officers dan musab akra wada rafmir belau sel soal kami asyik tidak police officers a public mirror sel the uniform give e denglak gegre ngal mas rogul adan di memes ki segi ta swak mas kami ngul daran mi e bomru dress up ni again nani mi perkatakan la polis maru hui untuk marara ele segmi el ngani sir inspector team aklemenjar relatir lewat men kita segi de lorgorni ora itu 24/7 and police our uniform ya overled ma omolginya sebelum ada borsegini orang segini borsu 24/7 maka ya kita pilih
Tiang aku lupa ini tahun besok polisi ini. Tiagi, abilek, tiang mata nasi captain 101. Say, no pain, no gain. Girim mau kan tera apritar jadi dia telefon normal lah. Dirka gain macam dirka plus. Akhirnya bawa apa ini? Di umum makna pikir umum baik kemana? Mereka sebelum ke exercise mau meringan lah. Agar lo ini aktif apa macam kedio bang. Kemana di motor saya kita ring di awal boleh. Jadi sebelum diusen, itu force ke hospital. Nah kalau begitu demi mereka suliu ratification of new plan tidak kuat. Harga mereka sel apa yang nulis, kita menjadi menteri. Engkau sering utang. Dapat pengawalan di masalah uniform, bersama polis masih akuntas yang asal lima polis semua. Keren yang orang sendiri waktu sedang mau polis apa? Dia lama tu di ibu boy, hendak nul untuk duit tu boy. Timlen bulu baju uniform lagi suara umum. Bom lagi. Aku tidak masuk ini. Belum kerja nah dia aku kira nak enam rai, enam narita. Kerja akademi dengan. Jadi mereka sekarang dia abus semua. Kalau ini nak abus, aku lah. Letir rohul di mo jalan, Mal soal tulis officer. Tiawan on, serak mereka jadi nak ada ni. Aktilur istri lo, aktilur tulis asing. Mungkin tuh nak ada ni lebih terkiam. 101, malu kita boleh 101. 50 adalah mereka mori. Menggetar beliau, malu ini tasik, Thank you very much. Pusa balang dari tuan. Sebagai mereka yang ya, kalau mau belok, ini amoloni matching fund $51 mau 101 kali challenge. End of the week. Masaw larbek la de ora itu dia kalbeo taurere la polis. Sel Arnya tokol marara bulul wase ahuli se gotongotingi aklangar raw. O mesin dala o gasul wase sen tangatingi aklangar raw ok manggale la boy se gari deget kalmoto gi se kamera boy se manggawa made o se beli angarulem. Sei mangtang di sel hotel loru ringira bekel sils sel bekel robul bulis tongotingi aklangar ringi mabli
marangalagel, makalel, maimalel, matemel. Esel oba bulis en yakalil. Hindi layan sinangan mudu kalengi. Hindi dekal ome kamaramangal talul lakalem, maimalem. Eme mo re otora ata balu. Esel bomre, esel koton maranglel. Esel bomre ngire man rohun man momera matalatuang. Ya katulaw bunga maladam ka adili mot murablay. Sige dia ko telar barier pulis na betul sih. Wajah tilung ak madredra al adu. Mugulger al wasen ngara mandia katar kami sebagai direktor. Nakakagat yalla hindi. Tabato ka nga sen sebagai direktor hindi kidili ang ulp mo ngara mandia. Sistema fail. Me domestic program regit. Ingire dal nga morsel awarding. Mangwaigen mintung ra wala la adu. Kira rogon albang alertir. Tira yang alit terang alit. Tabato ko langil yang aringar dimla kalong madalat tuang aringar ngilo madalat tuang ale dimla madalat tuang ale mut yang ari tirget tilura al sela black tirgai dimla al bang raktir tirgai tirget tilu e dilmo kon mere lan silis mem bastria mal no frot Arni al sela tarra yang arni ogi matablo Sunday 52 weeks el anu numor elin molmutra el almel Sunday, sel 7 days, sel 1 week, al sel again 52. Kira del diomrote di oeng ang matertir. Pagmos sa part of program regis ng awarding of employee of the quarter, mamblibi ra division na rohui. Makwamu ra division ra criminal investigation, bokung tira onte ra a director, lieutenant Detective Gabriel, ma Director of la Police, bolsa bilang merke, kung kadong angak,ebo de kiba award, award ang mortirigel, kung lingil tra sel first quarter, ma second quarter, lobanggel okay magluk. Magkakaroon na Division Criminal Investigation, first quarter, Detective Sergeant Randall Ngiranggoy. Kardira kaldi naman mga CID, mga second quarter, tira ka Detective Sergeant Randall Ngiranggoy. Kulit acting director Manuel Maldor yang akan mengodongi Chief Fabian Ngiramangyor, Division of Patrol. Division of Patrol tinakal award of first quarter, second quarter. Hindi tamla issue award of tier set first quarter, maktimum kadong angak. First quarter Police Officer 3, Telly Thomas. Tinakal nga niya Police Officer 1, Sigal Masang, first quarter. Elakadamor second quarter, Police Officer 1, Chaiti and Timarong. Ibang Anduri, tinakal po kodongi Police Officer 3, Steven Adargaroy.
Bokong tira, sulela, Chief Nira Magyar, Bokodongi, Chief Chairperson Ari, Division of Fire and Rescue. First quarter, Division of Fire and Rescue. Police Officer Patricio Tel. Let's go! That's my man! Division of Fire and Rescue, second quarter, Police Officer Byron Maxfield. Byron Maxfield. Ilang tayo may pukutongi Chibra Division of Corrections. Division of Correction, first quarter, Police Officer 1, Leah Stevenson. Miss Leah Stevenson, Andurir El Alcins, Timomrot El Girel, and Girel Ngi Angilo, second quarter, Division of Correction. Chief Division of Transnational Crime Unit, Palmay. First quarter, TCU, Customs Officer Nicholas Aguino Jr. Second quarter, Transnational Crime Unit, Mora Administrative Officer Jacinta M. Jefferson. Administrative Specialist. Chief Sawang and Chief Juvenile Justice, Chief Olgreen. First quarter, Division of Juvenile Justice, Police Officer Evildung Isa. Second quarter, Division of Juvenile Justice, Police Officer Evildung Isaac. First to second quarter. Sulang Chief Algari, lalta me Rukudongi, Lieutenant Commander Bayay, member ng company acting director at our Division of Marine Security, Fish and Wildlife Protection. First quarter, Division of Marine Security, Wildlife Protection, Sergeant Duke Joseph. Second quarter, Police Officer Monique K. Hideo.
Man masaula Lieutenant Commander Baye. Karena blool lakyan tiyan week kita wasit police week blool sentimeter di omda surar police. Hindi tirgan police at hindi kaluul ma taklabo ka lang okla. Ang arni tirgan behind the scene. Tirgan ya admin staff per tier. Ilang time may kulingit na mga arni ang alset ento ebol doon at tapos tiyan mat klot at tabebi na tirgan diwa ya pa na dela wala ya police. Kulingit na AO Valerie Ikasakaso, yung pala company na acting director at award na admin. First quarter admin, Chamilin K. Basilius. Second quarter admin, Chelsea M. Basilio. It's an award of a certificate, ma $50 incentive for each quarter. Asmaya program ini dari level housekeeping, ania refreshment na may lumara sa admin, mau era na matarak lang. Kalau takang lembet mo admin, o si sirta may attend to magingal lakat magil. Elan tayo may mongkodongi Pastor Che Kirablos, member of Smritian Sirgi, the other si Elan Lenit Sunday, lumanggawan lumong. Di soal kali mo atensyon rabais. Gole Maria tal devotion kita nara conference room rau. We touch something yang orang yang mention rawat ya. We bak dalam musim le endra last year beginning re lalit. Maknor sera orang mention ini yak norme orang le tora bali to prepare something. Paten yang orang lo motel kuma gore obesen. Ya kasus tes karena kami melulu. Maknararan nunggu yang mas pidol main din dimla kapulis lo kira kan, metiang. Tiang pit mukli baisa ministera soal no, tiang nunggu dikti mungui kuringi, kirim. Dan esempol mereka tes kita mau modal akses short prayer, ya kata pas musuh. Maknilut tiang polis me akronim lagi. Makpi for protection. Ya kuasai, tim lokal orang abarte. Kuasai God, keep our officers safe. Build our heads our protection. Build our heads of protection around them. Go behind and before them, and keep your hand upon them, guarding them against trouble of all kinds. Thwart the plans of anyone who would seek to do them harm. Teach them to take refuge in you. Nanti apa selalu begini. Sumun suami salah kan sebenarnya mau intertiang ya kon. SLO for objectivity. Help us, the Lord, grant our officers extra measure of wisdom and discernment. Help them pay attention, see clearly, think rationally, and judge rightly. Keep them alert to danger and safeguard them against deception. L for longevity. Arian namrai community yang ayok kendi amorai. Must say grant our officers a long, productive life. Lord, both in terms of times on this earth and years of service on the police force, may they do their work heartily as serving you rather than men, strengthen, uphold, and use them to accomplish your will. Shall I for integrity. Bless us with police officers who walk in integrity. O Lord, instill them
a deep longing for justice and fortify them against every corrupt influence. Guard them against duplicity and moral compromise. Ilang selsi for courage. God, give our officers courage in the face of danger. Make them bold and decisive. Teach them to overcome their fears by trusting wholly in you, and help them to do the right thing, even when they do not feel very brave doing it. Say last, letter E, endurance. Father, give our officers patient endurance. Let them not lose heart in doing good. Renew their strength that they might run and not grow weary, or walk and not faint. Give them fortitude and stay in power, and teach them to cast all their cares upon you. Habemos dolores di kululugo. Ba Dios lo me vele lang mautuma luulak lamar e orgilak lamar. Agi merengek pula sa gidir kaat ding ngarni raw daswam iwas atrak bse modia di martial ito. Magi got mambre masulen raklangar bam authority to us mutsaba medam melli e martial bulu el bulumam el pelau ngarnya sugulamam maro utto ramam. Ito kubet sa mambre masulen tirgal police officers dirigel lawyer el time dirigel ngaba patron dirigel ngarache dirigel bru lawre di ram jang martial aktirel man dar sakti ro. Ilak den baran baran mereka sulen, nakawal dilaw de swir mandit kaya nila do gongay motonge taklangarti, temir ma their livelihood, el mo police officers el mo protect eser kami di ramang. Kamaran masaw lupa. Kamaran masaw lera matirgal ngatiang romo le ngara first lady ma abay sa niya minister, oray dong ma akara miyo matirgal el acting director, matirgal romo el chiefs, mar captains. Yak mereka sulit mereka mereka sacrifices, el tiram room, el girel akan minitir ramang. El tirgal officers, aolah bagi di enforce. Pada malu untuk kami lamdu, mereka udas girel corrective measures, mereka yang udas membalas improve, increase ayen girel. Di ruang most of all, kawang gen, mas kemamar arsela ramam, ayen punya di morung. Whether I give one gadel mal bendia. Ya melulu lo se consumele da melgawa mo makal tirgal police, mo magarer twist lo lo. Mo whether tamay ang gadir, whether to get recognized mal bendia, also be magaw Dios to reward that thing. Le get galo clear el top de brail, angar nyar farid mal legit, mal legit tir ngara se. To mo magarer thing. Adam al top del morget, mo tir mo mal tir ne serba. E most of all le ba ako legit Magaw Dios, kung mga tutuaran di, mga tingay gertir lo, mesti may gelo singir mo omes le gorgaw, luaseraw Dios, oso kawaray at lamarang ito nga. Magsabi di aramal, lo trogok laklangar ti, magtulog rew, ese lulubong at time laklangar ti, ito mga diyaw ng mga ito nga. Mangre masulen, may mambo, trogok praro wila, nagimoray, sa mga minibakal marabot, egin silbaak, na maming to say book next, egin baswes. Amen. One that you wanna listen to. Sin ko ng aling arat of siding ko ang traffic